blay pi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentaka sini kilong. Tung ke High Court do Special Officer ban pet benya iki kendon na baro arliang. Halor kanu kenong rim lay soy soskular bat ke company bala pet krat keli kipai ba. Menjur ke shnong rubiang ban plebiang ya ke karkhana sanyat. Bathum Consultant ke GHADC yo SKJ bepas tang kelas 10 hagador pra klur tingka loong uberna. Bat mentangin pasik Khubor bakam punya. Umuktir ya saat an na kebenta ke kenhun kinong de madan ke Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendor Association UPI Yobin hakalai terik Naitung arhajar akusan. Ba ke Meghalaya High Court ke lepelong ya ke hearing halor ke mukot duma ke jing persya kinong de madan ya ke hukum ke sorkar Jylla ban kenria no na ki jaka beki jusyong hak ndailat syamuda parking lot. Habakren bat kinong pathai Khubor hadin beladep ke hearing uyubin uloong ba ke Meghalaya High Court ke letung di ki special officer ban puli benya ya ke jingkam ke sorkar batru ya ke jingkam ke kenhun kinong de madan. Following in letter and spirit of the law. So because of you are not following the letter and spirit of the law, there is so much of chaos. There's so much of chaos. There's so much of grievances. There's so much of confusions. So in these confusions, please, do not evict. This is what the grievances of the hawkers were. We move these interlocutory applications, as I've said. The court heard us, and then the court passes an order saying that, for the interest of justice, the court has appointed a special officer who is also a very esteemed member, a senior counsel of the High Court itself, Mr. Senior Counsel Tilak Chakraborty. So now, and then there are some directions given, and then he has to file a report. Tentatively, there's a date, I just forgot a date, but it's the 5th of August, the returnable date. So before that, the special officer needs to file his report. So the court also said that whoever got the vending licenses now, and for whoever has been left out, can apply the vending licenses, and the authorities has to decide in accordance with law. So this is what some substance happened in the court today. So this is a court timings. Yes, that the court has said. So let us. That is an open dictations in the court. So let the court, because we are yet to get the hard copy. Let us get the hard copy first, and because what is the interest of the hawkers union here is, the interest of the hawker union is that please implement properly the central law. They are ready to cooperate. Please come up with the rules, proper rules. Let there be a proper town vending committee. Let there be a participatory activities from all the stakeholders, and all should agreeable. Not one side imposing or the other side imposing. This chaos will never solve. So if you want to solve solutions and once and for all, let us have a participatory approach, and let us implement the law in letter and spirit. This is what the hawker unions have been demanding. What's the number, the accurate number of the hawkers? Is it 49 or 1500? The union members, since I just represent them, exact number I will not be able to give them. Only the union members will be able to give them, because on the last time when they told me it was about 1500 or so, subject to corrections from the unions. Somewhere, yeah, it's a registered, and because this Progressive Hawkers Union is a registered union. It is not, that they just few of them form an association. It's not like that. It's a properly registered union. So as of now, they have to go up the rules and regulations as set by the judge. Ka joint committee jong kipat ba kathan kinshi ha ka jingalam jong ba Zandi Mirthong Sketri kilay kendo yo menteri ki kam boarding U80 model ha ka laitere Naitung banwat jingtep halor kanu kanong rim ba ka sorkar kala soy soskular biang bat ka company den ya ka wa kinshi
haba kala pet krat na kani ke Jylla hagis nembalala. Kumba ke pau ke sorkar Meghalaya kala soi soskular biang bat ke company ke bela pet krat bat ino ia ke kontrak ban den ia ke wak kinshi ban penmi boarding electric kinshi hydro power project. Umondel ulay thu akid kot jang ke JAC national kinshi ha ke tu Khubor ke company kala ino ia ke kontrak namar ke duna e ke kenjang jong ke den Kani ke jing duna ke kenjang kam wan ra jing mentoy ya ke company. Henry ulay thu minta da ke jing start ke juk thamai la ban penmi ding electric wat lada karit ke umru. Ngi nakaliang jongka Joint Committee of Local People on Kinshi Hydro Power Project kabha po South Kasil but West Kasil. Manda kesni ngila yo ban jekendu ya isar iti mondal balong minister in charge. Hakabadai berkeni ke project kabala slam yak bala dep ban hajing shala dep ban ya sanya agreement do argar nyo tin rail scrap no eka hakini kisnam bala dep te had din bangilio I eka sehingga soybiang eka M.O.U berkejuk company iwan menta ban pan ke jingsha na kalian ke komen hakanu korkom ba ya company ba dep scrap menta korman ke soybiang eka nika M.O.U te din ka jing pensyai lagi Minsar hakabadai berkeni ke lomba la soybiang eka nika M.O.U berkeni ke company halor gunung rim nomor 1 menshwa nakliang ya nika project la penrit no ya ka jingkencang jong kadam te amla shu ban penmi ke boarding ke bahe te kani ke company kam yo profit issue hadin kata lamut pan persang ban le no da kata pumping storage le da kata pat ke state government kam yo jing mentoi ai ban ngi kita raja kar ngi yo jing mentoi ai ki local people ro ngi yo jing mentoi te halor kata nong rim ya kani ka agreement la scrap mantra te menta nomor ba kala mi kani ka ki technology batmai ya ka ba ladaka karit makana la ban generate ya ka power khambun dedai lor to nong rem nak liang jung ka company bla scrap ikri M.O.U menchua kawan biang se government ban kerpat ya government ya sain biang nomor bala yo kita ki tier batmai ke bala ban ya ka electric city khambun dedai lor to nong rem nak liang jung government ka ya soi biang ya ka M.O.U kat lang ba ka company halor ka nong rem ba kani company kala khamtip khamha ya ke jing ya den ti ke jongka ya ke project hak te ki dong ki than ki jongi te dei ta nak ta daw ban nak liang jongka government ko asan biang ke wi ka benda ka hari ka bangi kwa ban dawa menta khmat jong minister lomba nak liang jong sarkar Ka dorbar shnong ruwiang ha ka jingelam jong usirdar uba wiljoy yaw pniaw ulay thu kinong tho Khubor bansha ya ka company MS Shri Shakambari Ferro Alloys Private Limited ban plebiang hakini kashnong halor ki kendon ke Memorandum of Understanding M.O.U balay soy bat kibor jong kini kashnong kita ki kendon kilong banum penjaklia ya kamaryang kalair bat ya kawa ruwiang kumban shipin kenmau kinong shang shnong ka ruwiang ringkat kibor shnong kila khang tala ya kini ka karkhana sanyar namar ka jingle torti jongka da ka bathe pathar ye ki dipei bat ki jabo jabai na kini ka karkhana ka balakta amtang ye ki nong shong shnong Henry ya ka wa ruwiang kumju ki brieu na ka than ruwiang ki yo jing mentoy nyo phau na ka shispa ngut na kini ka karkhana habakli halor ka jingkta e ka kwat ka khia ha ki snem baladep na du belas dang ye kini ka karkhana uba wiljoy uloong kadon ka jingkta amtang ye ka kwat ka khia ki nong shong shnong Henry ya ka Mariang ka Saudong Saukun. Hakani ka kinti ula benrap, lada ka company kambot iki kendon hakani ka sin minta en khang biang yaka. Lapan kuit dia miau to fly ash. Di kasin ka ba? Sin ka baning kong lewan kundu baru sekretari bertinta ka di kasin ka bang yak yo kundu markhmat bat musharma. Di kajuan jungi hang neru kadai ka ba. Nakalin yo company kala yang iman ka pos ka puak apa hi yakini bar ka jing kwa bon ban harang ne po solution buru kadai ka jing kwa jungki man pensyai ke kita ka jing baro jong kane ka factory tekling jungi ha kino snong ting shu apet be ke ka ba nak de company ka pan biang sha ka jing kam baro te ba nak de jongki ka company ru ka chudurut yangi kino snong ngin yale maki hi
ki alam nanti yang ini baru ke department kamu bah ki alam nanti ke factory kali jong ile ekonomi sosial ini tip ka hang di department di bandar taba maka nak ni jong ke factory pada ki alam nanti yang ini hapun ba ki department aja ka bang tip kita di department ba ki dei ban le taba maki pada ki hikai pun ban yang ekonomi sosial ya kita di department ban tip kemudian bahadu matanggi dengan saat tip kita ke jinal kam haman ke department ke ba di factory ke dan te kajiwan jong i mentang ne ke bang ni akran badi rangkat di Sharman te ngli kan hakane gijing ko malakkan ru i Bosco ba ide win arab nandu bastang jungi ko bang la pensngia hu Sharman ikine ki gijing baru unsutu i kata kadustur jungi kasi ba kadu basyon kadun ki iktir ba khlai yung sutu i kata kadustur pada madan gijing ania te khlian ba uang ru uang bangin don kami kita kadul basyon dadin pading ngli ania ngi aku mi akun kitien ru batu Sharman ru kum we officer ba hai jongka sarkar ni haban ya ni masutu kita ke jengko do jengko barsna ini yang ti pada don so members kitri bade hi ubreu upara kasi lajong masutu yu Sharman hari ni ke masutu jeng i pada masutu kita ke jengko do jengko barsna kejiwan jongi akan lang batu Sharman baskitri ru rangkat berkina sosna rangkat jengko factory te ngli akan ting kwa ban penpau kin yang marba ikwa kata ke report ke bana keleng jung pollution board kala ya bang la kli nadu kipon kebani ko hadu tata kipon kidon ke bang la yo ya ka kopi na audisi bang ai ya kata akot ke ong ba ya ban prino ya kata ka factory agri jung pollution board tingla kli pre na jung kiru kla jumpa po ai bang la la kita kipon baro tingla poi yang ta ke kli tong li hun ya kata te poi biang su fly ash te ngila ama da kare du pasung ngila mana ke ngila mana ting jure kene ka kam ngila kare sya uskitri bat u nakli uskitri ru la pasngo syu Sharman bang ong banang ne sya khaman kada ka kene ka factory kadang le kaju skaju kene ki kam bakam de syu ka bangi syu habadang syu hala bang syu perta suro am de syu ka bangi dang ya pen ibor hamadan de ba ngila kan ru makmat bat u Sharman ong barang ni sekmal ka factory kadang le pen kej kiju kijing yakran yo ase menta ke ong ba kabiang hadin tang sibnai abnai pendika factory ka saman pribeng Ubernat and Marak MDC ulather persya ikinongilam ke isi jong ke GHADC kibala aikam consultant yu Sumit Kumar Jain ubala pas tang kelas 10 hakador pra klur tingka ke GHADC bat ubernat kimshim labatai ki kamram jong Sumit kum u consultant ka ba udai banle na kabenta ke GHADC ubernat ula keli haganu kerukam ke GHADC kan pelut hadu pra klur tingka na kabenta u consultant kat ba ke GHADC ke kerthat na ke jingkerdu pisa na lor kata ubernat ula ongru ke don ke jingedei hapadeng ke isi bat uni ubriu bani kerthai ya ke pisa pa ubernat ula dawa ban yo ke jing pensyai na kinongelam ke isi jong ke GHADC advance payment ni dakna kata memorandum of understanding o soi khagaman tunga aro ni gaman anga dingtang thang gadanga sandeni ko taka mane ya mandera angni constituency ni mandonga aria mandera class 10 kosan pass ka khoinga aro consultancy ni mamang degree ba dongja menggepenara trade license mamba dongja jeko gepenja tonggen chimodi trade license ko thainananga trading for non tribal ni agna TNT tawdi anga officer ni ko gama gadanga sandinion bio TNT ba dongja aro mungsong batik consultancy firm na bio mamang sorkari ni kita ba council ni kita bina kam khachina kata belum nani tung kuja endiba district council jian yan dakpa gepenja trangoni ko anchiko naljokna nanga chekna nanga aro anchingni ain geta ino je khon chen daoja kanangya TNT ko je business ko khana ba nang thira chum wa TNT donggi jaba mande baksa yesa sungri kani ko take crore chat ko bina advance payment khana ni bang thika aro matang thangkarang de gamba gamjok ariya mandeni bimengara Sumit Kumar Jain bora ni mga jian antang ko CA ni meng haida bian antang naga nama councilon mai badak pa gwala ni ko takahama district council ni executive committee ni meeting o bikodi CA nin sia de ba jen salo anga ko misok na ha bia CA ongja bia degree dongja bia license dongja ni akana ha unosa wa CA ng ba khatta ko wa mangra kala ndi ba ye agreement ni dira kal kuja daude yang ni ya onging ko posta ko
public na para kanigaman yani ko sako inquiry khana kata district council ki committee ka donata ha one special inquiry committee nina SIC aruwa SIC ni muksoniara ya angni ya mandeni ko sako agan gpa janap gpa khatharangara khakke tonga mongja warang honi na kata khang pongnya gni gpara angkoba samon khagen maina angni agan gpa khatharangara malwaoni ma mong chumotama yako nina kata aro manggepanara wamang ya kamko khanichi wa ya mande baksa songi kani dakanichi mangsakha na simanu vietnam skenga anchingde council de GST tax ko gamna nanginga maina center ni thangka sokba gabani ko anchingara 1% TDS ko didak khar nangachum daudi wa 1% ko didak khachani asel daudi anchina de soko sokbai jo ari soko sokbani gaman daudi ya ko anchara gamna nangiya chum sorkarina daudi ko gamani phal 등탕 닦아봐라 아마 거래 나 그따 사이에 수밋 그말 젠 그 바코데 비와망데 라키죠 근데 뭐 비빈 라키아니 그만 마몽도 우자와쯤 근데 뭐 비야 experience 오바 만데 옹앙어데 아로 아인 그따 비야 trade license trading license 비야 TNT 동 비비야 어데 objection 동자와 총어봐 근데 봐 다알로 안청 아그사 그뭐 코니콘 그번 자들이 바가 바코데 안데 체크나 나가르 TNT 고 TNT 동기 잡아 만드나지 않는데 마몽 송일까니 바 마몽 반응 지발하니 벌코 나 만자 야니 기세 보야 만드나데 마이노 나하 yes ngani samni ngani donginga aro manggepanara dawanchen je tax ko sorkarina gamna nangya mongsombade center oni na tenga ba tangkarangni anchindi jeko GST katina nangachum wa tangkarang ko dallo ancheng bori phla nanging ko dallo ancheng bori jagenchi mode knalo kror dal kror kulachi gni gamna nangya debo knalo de haida kror chosa batti penalty sokana ba donga aro wa ko gamna manja genchi mode nasong ya ko gamna manja ode council ko chpidon bo ngbauna ba sokana ba dong jeni gimen ancheng dallo 야 당하랑코 야 옹기자가바 바 남기자가 만데랑 나 고로스 가나 봤대디 솔카리나 감나 나가 보고 아무 남봤단 거 보상데 다부 쿠랑 어디야 오니면 가사라이 마가 바가바랑 안치니 카운슬니 컨설턴트 님은 M.O.U 사인 가가방와 아로 크롤 챗 베리 애드반스 탕카네 비나 감나 그타 카운슬 치카죠 크롤 챗니 자만바 장가탐 인스톨먼트 오나나 보게 마이바디기 야코 크롤 챗콘 장브리디기 감나 나나바 동아 아로 장브리디기 감망 어디 제 텍스 관청 솔카리나 감나 나게 좀 업산 에마운트는 속기야 정부다 크롤 콜라치기니 우니금은 야 당카고 솔카리나 가만히 발로 서바랑 야 수밋 그말 제니 비뭉어 없기 차나데 조픈 가정에마 서바디 야호 야 만드니 기성어 동아니면 안전 넥나가다마나 서바디 동아 야 만드니 기성어 아로 제니 금은 달로 야 만드니 금은 아마 파블릭나 바달론 예 인쿼리 커미티가 송하다 아리 인쿼리니 커미티니 트루 와망 야 만데코 날족겐마 마야 만데코 야 에그리멘트니 걸 안컷겐마 승간이 디야사 마나 크롤챗 ko gamani ramram khathang ja council jan anthani employee rang na beton ko na manjenga chingaya ge punjab class 10 mama ungpa consultancy da license donggi jaga pa aro je kon che sorkari na thangka gamna ngai cho unoni naljok na gata ya mande ko her khanira ong chomotja niam gata ong jani gum sanga jiga nenga oni wan sakan chan kubira abo aro ya mandeni Ugranet M Sangma unong trei mons ngobha na kabenta kabha kamyat kipat ba ula ujor sha director ka school education and literacy bakidon kijing deko bashirkai ha kijing penya ya ka khaldang ad hoc upper primary school hanot garo hills kidao bala ujor kilong kijing thung nong hikai klem da penbana yar lapin ken ye ki an thung kam lapin don kam baklai ki pisa ki pilan ki bedai na kabenta ka bam jasngi mid meal ki khana school ya ketulap kinong trei bat la le to met iki khna school bat bon kila pep school no la ujor ya ka jingle to met uklevin g moment nong hikai ya iwe khna school tengsal marak ibadang shong class 6 bat minta ila pep school no Ugranet ulakentu ya director ka school education and literacy ban penwai no ya ka school managing committee ban thokit ya ka jing no persha ya nong hikai klevin g moment But ban penterikam ya ka hok ki kena ban net school Right to Education Act arhajar kendai. But dakini ki khubor ngilapoi shikabakut tat haduk bengdeshem biang kublai shibot.